kia barinde kera authentic nande tuamayanga kia mai gobon gorigire liale ngegendete okoreka nasi county ya Kisii ona kwale ne senjera ya bene kanda tobe naye goikomo inyore naboka no tobwate asensema y'ibitandao DCTV tonyora ali asensema ya Facebook tonyora DCTV News Digital boya asensema ya YouTube na botonyora DCTV News okonya chinga kina boto tweet at DCTV News kone karengel kiao iboli oragani ko moboli iboli gwetera senambe ira seskini yorabu yero 0792192834 inero tutomera ujumbe asemambi yabone gotakole biro diganda mwali baga mete yara beirege kasana yara irege kagesatu anyona ndenera se studio ndenda mwali bagara ukwani ndetuma gote yanga kitocha kumuro birito asemambi yabone karibu sana mheshimiwa mbuya bana ono kwani mwanju abantu batagarari naba bali bakurigera DCTV nabarigania se gepindi kyabona mambi gara turakona mangana ganda ta se county ya Kisii na boygo ase ward ya Masige West asamuleta nkoro kujako barongo bagaka omo MCA o Masige West na boygo deputy speaker ya Kisii County Assembly bia mwana sana sokongari gani bia kabisa bono to asiore ro tebirende kabisa tarajenji kurwa sense media Masige West na ndi tarajenji ko ba omonogeri bwe bunge ya omokonyi bo monogeri bwe bunge ya Kisii meda ngo kabade yaba borro kabisa badena bono baruro batigira kindendere no ale ayina kiona kie county to ya Kisii go soseri asenjera ya bene bono ndagitura jakira sobo koreri asense mo mete bona ibirogorero mbibiro bwate nema bunabere turajakira sobo koreri bwe county engimarende asobonogeri ngakioroje mwasukira tu akimwagire mugambi moroje na rende county ya Kisii mwabekire miroberi ebere tato gwethira assembly ya rende county bwenere miroberi kimwabekire atu akimwakire nambe monta dawata banga akere tu aswata bunge moti nyoki under 22 last year akatu after bocholi tukabara sworn in tukabatura bagene tukachakero ko choro mo speaker tukachomo ko choro mo deputy speaker tukamakaro tukanyora bona marubali yako anchira tokoroka nga majority leader na minority leader tuka form rende the house ikaba complete na bali bamente bali nominated county assembly ya Kisii gebwate aba bunge usaba chumbe turalo ke bali 71 ko comment speaker to aba 72 igo ebwate bali elected to ward 45 ekama gotwara na 26 nominated whereby baro bali nominated because of disability na nembaro bali nominated sinjo abasubati umaitenga mosubati bate elected no mobiyeka so ko balance to tuare tuta gender rule ko tengo tora basubati babe around 24 agara ba comment to achena mbirita keire in terms of committee constitution requirement tukachaka kwa somo tunga standing orders umatali bunge richi ko to ko guided na rules na rules chete chikurunga standing orders standing orders ijinege tawe kanene we kosome umanyenga kiogo debate na kiokorenta issues in case buo semne word ya gasokuru bakumbororo umanyenga nchira kiokorenta kerengere yeke gocha bunge machiko na roro ntata kotanga wikira bono 20 to assume standing orders chiri to manyenga kitokori nga kitoko behavior kertore gali parliament ose assembly to kama koruororo tukakonya gusto akolega cyitentangani eliyo gokonyo mugabana ase njogo formula ya serikali cabinet ni gebwate omugabana oito omo deputy governor egatwara chi cabinet aben secretary chiche kulunga ECMs batoko gosne chi minister nabo egatwara county secretary ne county attorney abantu abo bonse pimbalengo ebalengo be serikali ya korek yaitete igo mo gabana oito na bachorete bakakora uchi interview bagache sebunke tukabaitia no yotu yorete tukagwe replacement we kira lero iga nabangote banga intumuna bunge gose county assembly ya Kisii tuakolire gasi yaito ekerango ikomi ase ikomi yakore gasi ito no ko represent yabantu egasi ito no ko oversight nere no kurigiria magana yabantu abachorire mbabugata matakoleta kire to bakori interview to bakore agarba be approved ase bunge mako gendera ebitu akolire egento kende tu akolire se bunge ngelinga ntwete supplementary budget akere tu ajete ntonyote budget ya lengoro anana mone budget ye tia bugate magendero usinanda magendero nya kalengoro talenga aligned ustalenge kulingana na vision ya serikali yabona tubwana matakero monto kara kuburi chukura nabwate birengeri yakwandu sanga nabantu abantu ama birengeri agero mai gochokoraki omai kubikora gutumie budget so omo eshimiwa Simbarati ekara ngweta sabantu ntunaba mshekto ngweta ntu promise ya mangana mache mangana ye pasa ya talengoro so ko katengoro ndurunga supplementary budget ekara tore ndune pasa ya takolteki talengoro no nyabantu baito banganyerere mono basali igebwate procedure tambe ukatwenga kwanto chenje budget ustwamende budget itokurunga supplementary budget agenda pakana Nairobi
eba uploaded eba approved na control budget ndete gote yabantu bamitonga last week yabeta approved bono tubwate budget yego support ya mangana ye basari ne chi project ite twatagete korosi ase njo konya abantu baito muna credit schemes ne bintu bintu rakwanira igo bono tuwetirie supplementary budget e basari ngochere ne bintu binde ebine bintu tonyare ko batoko kora ne binde binge bantu atakira ko bana kubwate budget yego chentonye kwanire yakore budget nande ya mwako gocha ere budget intangani ya Simba bona koroswa bia kapso wana mwe supplementary budget umu anju muri otori diskali na hapa toko semena bono budget mwe di ya jagiro kore mirimo se bado bono ya beta approved like 10 days ago talikara ya beta approved bona kira budget ya beta approved a process bona ero to chake ntokoro kanga procurement plans ma etakara budget ne ko gara bona spend chibesa ole me para orosia mache o committee in ese so tanga o chake committee to bantu ba ko tenda ase ro chake kolegasi as of last week procurement plans ya beta approved aba chief officer to jara bagani bare aba kolegasi ngia sana they are doing big queues ya kolirwe as we expecting this week moche kesa mangase batata kole biasara you will see bono advertisement chichi tenda chigo chase amangase tito and no gane website ya Kisii county na bakonyora requirement take iro ramana chi para chikole monye masike west anyana machi na totete kolo shaji onseri all those things will be now in the newspaper abantu bakole tendering tuchaka bono kora abantu baitegas igo bono ndote bebe na muranyoru asemetinye tano no muranyoru mbuye muraseke biro asoko na kirinde mwabitiria machiko ne binde binde mwetiri mbaka supplementary budget ne bindo bino murobereti muranyoru turanyorwa gekogera ntutu chake scratch remember to bata serikali ya miaka 10 ntutu chake serikali yenya etabu hata mochibo bisa etabu hata mokauta toni because ene serikali yoko form we are forming a government nturanyorwa na ande kena kaliye karokulie abantu bonse bara kurwa ba MCA gocha 20p eto bwate nkoro yokora abantu baitegazi kuri umugabana gocha bakomo deputy governor yego chance igo nturanyorwa ebintu mbono byabeire very soon na gote wiki yeye if you start checking ese website ya Kisii County you chaka go check ya se ama magazeti you start seeing tenders going out meaning we are committing funds agato chaka kora abantu baitegazi ige parango chaka kore mwene time soon e basa lichi form gocha chire bono ebintu biri mwa maybe mwe nkora meka mukati ngambiri gokole kana eto ingo kole binte binge chikoni mategera wa chire bo monto ogona kwa kana sitting room ewa kana sitting room andi mna chinyomba mwa chimuka gacha permanent to ikora lioki ayabona okubitinga umuntu nachange kendedi kumbe chikori bintu bikote bigero ikoti kanti abantu baitonga na bebyo kenga aye kwa sitting room tuma ibintu kibiga ndrete mono but I want to tell you ngakonyene nega stoko kora yo kora sema ne budget yena committee bintu biga pono anytime from now gocha kamari go field development tutarenda se budget wate abona mojo cha kintangani about from a supplementary budget ye ni maide myakiro bwe budget na roro mwe msie bito za chinaro lakini nabo konyo gera korende debit rabo komanyaya budget supplementary budget ye ne konye mwana inje kero mwanye tobora muchiko rosi ye ino osini ne bwatu bore muruboke mheshimiwa supplementary budget 100% kunyara ko implement ebintu bi vision yo mugabana tu achora ne serikali yenye to gwate yakore yange budget yo manyene igo go change bintu bikaigo muna bana ne nte basali to kwane na ndi irenga kisenge supplementary budget patie budget to koro bono akyo nago taitegra wa tengi ke sakro benga tenga sumuna lenge bon natura bele bono ma it's because e budget neto inkorigere e budget ne bwate process ki serikali muna bono what we are looking at ekronga county fiscal strategy paper eye tigacha akria ba tagara go sabantu rakolire ba mitagra ba understanding ntu enye monyore te bya last year ntu etete binyoro tukanda chugwod muna jira chetaliri yabo abantu bete banki musa noro gana weta asengi njoko rukanga ntunga public participation on the Equendeli County Integrated Development Plan ntunga CIDP CIDP area nere korki program ya serikali yetu ase miaka 5 nabantu baruta maoni bagategererwa ekintu kelimu aruta maoni kiri nga CIDP igiye gitekara basuguna abantu baita ba economy endoro nga ADP annual development plan wata tabiri mero bali obwata ase miaka 5 pone toche twanye reduce ngangi tora kole kro mwaka toche kole miaka 5 onyo alenga bono tuaro sim division bwato tebe tuari ki priority areas ngangi to chakera toche kole next year gocha ebintu biri mwa kwane torro mna ba masike for example masike west mogate mta temara paragete mutagete nyagitali etinya bisia mutagete bintu gete bikorwe basali ya bororo ebintu biri bono bya very condensed into what we call an annual development plan e ya rent kuru executive weche sebunge tunye discuss
For us to get there, itu kita physical strategy paper. Egenteke sakara ose a document togo soma tuaro series. Nga nyo tutagete chipara no priority itere chibasa nga tokobeka transpend chipara ide nga to spend as health nga to spend as agriculture eke ntate ko bateye ngento kyo okumia gesabunga ya kisi echaka nga tano nga nyengima ese nga jumu achora bantaba nga ine mono bali bana nga ine mono bacha ko kora nga moja kora pati bale tusha etu ekarasa ka to anda momba to tega bana no bakore serikali abatori serikali tutate ko chinchinjere yo ko budget konye tu akorere budget ekoro sugo ga bosongo ba decide ne chipara bakoro bosongo ka masige kwa sina bone para ingo na yamayo yoka ekoruga limusali ndoro ga le skuru nga yoka nana ncha koroshu mwako mukima bono toka change toka karanto ke ona antore elected all the 45 regardless of sorry UDA or ODM na njengali UPA toka igwa nanga toka tebiyo mugabano ito next sakati ya yons bakaba chiwa bisasa we want to move from centralized budgeting utia kore budget bosonga moma timbi to bikale kenyoro into ward based budgeting ngabono mongino kalenka omo emusiogo ekere mo country mo akona turuta nya development plan ebinto biria akubugori byonse pi bakore budget kulingana ne ward tari bosongo gaiga ngabono naboto kukana abantu baito gali bagyonse libabori nkimotagete abantu bamusoro nkimotagete ebinto biria bakukwana nabyo cross budget mbijiko ikarana mwete nabanyo na mwakwani implementation lero jiaba ngongwa ko mheshimiwa David Speaker implementation nejiko ikarana mwakwande mwabekire nakibono majiko nakina mwabotere ne kisaka tuwe ndebinde bikirane as chiwandrefu ntete ko tebeke na kinyanza monto tayo lexa bote bako mugabana oranche ejira muri because you know chiba ya sabosongo ochire mashinani but the truth is that the constitution yatekera nta mangana devolution amangana yoga tuzi again to bata gete bate to mongno lyokalenka umutaka anyore chibesa chesera ka chire Nairobi chichite bona shida ya beri ne county jeto chiba chikuru Nairobi chiacha bosongo chiarero bono muntu tai konyora services yariri yabo geti akonyora sana ndata kirali ne gari yake acha bosongo aba MCA 45 I am telling you etuara ntoikorara ntobutu kuna bona ntorari tikuru moisonde togo kola FSP yiga na bo chairman tu achara yondo kuruku amosondeli kurubo kimonge tukamotainera bona chairman yaito asa mangana ya abantu bare elected abantu 45 to arosiri a budget ekogena up to 50 million kere ward nande ye paka gaba na njini njere ngomu support mono atanya njere ndebono twagechanira ibon ne budget yeri ibon ne mojo chakera ego chakera June 2023 ekorana paka 2024 our beginning pointing at 50 million e wodi yakonyora magendro yango tende gyo okume I can tell you abantu mboro mna bantu ko ne budget yo mwako eta okonyore wodi ya wachi para 16 e wodi na masige west okonyora bane bwate pale yemo 700 meters imagine ya 2.3 million yoka egwadi nkima kon mwadubire jirubori ejo bono tuayigona ndenga etokorare ngani mate principle na tokoroka nga equality na equity equality no kogorra kero montege koroto regardless of the size equity no kogorra montege koroto kera moisana Quarter? Bono, we have agreed. Chibasa Chiracha development is around 4 billion. It's between 3.5 to 4 billion. Into Chibasa Togo Sabachira agenda, Asamana equality. As a Kora Montegi Koroto, to match our commercial size, 50 million. It doesn't matter who's supporting the governor. It doesn't matter like Niaba and Toba, Masig West, Masig East, Abadavanya Macha, Antoba, Guchibaka, Masimbargo. Abantabali, Kuran, 50 million as the basic minimum. Amagaro are worth 50 million. Kuruoro bono chibali chikutikala chiko almost 1.5 billion to 2 billion na grants chilichigocha omugabana in his own wisdom through the executive and the cabinet na bao tanga Kisi town Kisi central igebwa taba manya bange nyementere chibya sankego but at least basic minimum kire godira nyaro 50 million wata no nko akere to mugabana ekura to mwake kira ase aranyoro chipara chire balanced anyara mangana education amangana ya mache amangana yo konye biombe no bire magu again take ko adopted and I can tell you from the figure I'm seeing anjira ba MCA to kukwan again take mo umugama na go ready ku accept yake because nje ngokora jino mo deputy speaker omo deputy speaker ba mo serikali na tebinga na tokwa na uchiga obo lino yamora chole majority leader we are going that direction boro mugaba na tabwa choice because at the end of the day onye toria serikali na kitotagete bali bali minority bali na hintu bono go to be ready ko genda to the ward based
development omongino lenkagari tutaite gutura abantu ababuya mache kuru igobona ba manje muriri igonu wethe na deputy speaker Jacob Bagaka boy goro MC wodi ya Masige West End do toera kabisa mirubedi babegete kwena kinano kiro monde otete birina amandri na otena bontari Masige West yo kali gere dina gere di county chonse karawi karansa so kero geri bo deputy speaker pate bire miro babegete hanena se budget digo jigo je jaka moti jigo tarno mo mwako yoiga atere za birima dari nena banye begete ngo korere mejande bere tato iga ende bamago jane budget inu tena anda to toera se mambia boni kagenda utumo jumbe yao yamana sabari mwatumire ujumbe eno gogisomande genda gutubwati mpaka omwerekera tukugora sasa me supplementary budget abana mbaenda mbari bataranda giskuru wikabone batagete gipasali ebintu bine gibaranje gitakere ko bari paired ebintu bire byaba bending bill sikaira mwere binde bine mbirira okonyoru ko ina gasa bokorri bwino bunaba musie speaker ekana ngelinga ideally kange ko ninyo ndi yaringe se budget kanga torre basali yako arabona ya nyoliru abana batakire ko basali bako genda abana mparo bali chinga ataraga na school para said munanje esingoro Masige West na tebiri abachibu bana basachibu onya mwana ndo bwense kale nyumba asinge school fees ebindi bya junior secondary na mangana ya secondary na mangana ya maybe college specifically secondary go chance ka kitu mwana gende school onye there is a case totakire konya tokonya mbara na kana school as an individual na aro baka na lenga matanga mwisonde oinko na junior secondary mamu mabaruara agacha kasira pati mbaya to mwana ti on Wednesday tana ko genda junior secondary tabwa tuna ne uniform to mo genda uniform ko genda school but Masige West egento na kole no gotebia aba subchief na boma taba bali na abantu bali nkocha bali partition to education is national to dokora mana activate ne kurende lakini ukatubwata mne kenyora kama gokina onye mwana ndo bwense kale kenyoro otaraso ko kurunga gende school ka kibato information as of today tinga tusimbwa to mwana ole Masige West utakere kwa na form 1 usotakere kwa na junior secondary utaragenda onya karoro na bongo tumira kini na boliri I think bachire school igente babwata bano bolemerwa abande bachire nelibwa yemo abande bachire pire kwa kana kende gyose lakini bachire school Uya kabisa karto tujuko kora korwa sensemo ya tumo chukwenda Masigali chukonde imebono na nibiro wekyo begete endo arana kesi county ya majikora kana goseni manya kana tena chiko stu wakazi ya rengo 1314 ebe wana jinto roja mangana bending bills ya ndo barba tegete wakanu mbeo kero gore ngana roboti mugavana ae tu gose ruaso gatu nubuna assembly buna mo deputy speaker na ba mina be shimo ngaki mo bwatsi no ngaki mo bwatsi mugavana ne korora ne binde bya ben implemented gosti wakasi baruro ne binde bine ben bills baruro na ino mbichi ko ba hont go jasa matukaro bo sia so bokoreri wen ndata ko chaka ko tabanga akaro omonto atarakora kende gyo igo kora aligerelia intention mane kasi kusinga tota brakini ebrangre biya we kirabono ndate kwa gringa umugaba na mwacho lete kosnanje na mwakrete kura kusimbarati na bwate omoyo muyebo koraba na beranya rekare onyolira kana ntungura mo gosotor ngonyolirwe lakini akene intention gose ekerengre kyo koraba to korte kingero ekerachete na babete kroko nyoma matrio konyo report iche serikali nabanya lekanta ka totebinga ano etoko kolega siga abantu bato wakane mishahara batayo abande baro bakale baka America akachake njere to kwaro cha inkwanda stadium o rentro report nya somororo to kamatenga gabana eyo manyete no basoma to nya kubuta monto ma itegali para yolele e process nero yokubwati bigia organization ere mandated na ndia serikali ya HRM yamanyekante professionals bamangana human resource bache bakole audit egera bakole report irabe implement kama na ntuma bunge matenga na high court to ko work to court rero no iberu bole mekene to ko tenote yo machaji ngana iberu bole motabwati ene evidence bono na ntuto kama tebia esti kire bon tetoligi organization. And I want to thank him for taking the advice. Era kole report era be implemented. Egen tutanya ko implement, tutanya ko kolega egase. Aka go ahead through the executive ya bakagenda bakaligia HRM. HRM ya kole report ya so kriye kenenga abantu 1314. Bayo. Ngol baro musara na wale payroll lakini they are not available to be counted. In other words, delitaria na blikuru kubaka ngale kolega Nairobi county ntakol tikintayo. Ndio musara ngolio. Menga ngolo simo sara na abantu bande. Na mbai bere ngabantu baro bali ikire. Almost 140. Bago tumenye certificate ya people with disability ba metanga no bolema.
bakoro kibere batari bire mabata batari mabonde bwe tiba nginya saja ko bakora bakuri musara on account nganje no molema kari molema bebe ke to bolema ni bintu binde binge bichafu yengorekana report ye process yere ngagende kali cabinet the governor does not rule alone ntobuate enchere bintu bigokorwa with the constitution ne county government act a cabinet nero as a make decisions che county tari biko komeke bagende galia banyirigeli report yiga banyeti bamakuro banyet submit to the speaker ye county assembly and to have tabled have discussed I sit in the committee of labor so what will happen kare actually have tabled almost speaker osenjo yoranga ke kanta sekero ga kwenye committee akonye tomase committee ya labor ali so chairman itakro kunkoba kunya cheki o chairman ito nkoba will now summon us but to the members of the committee to get into details at some point we can even ask for witnesses to come and give their part of the story to tagete fair hearing to tete monta bekro makasa takore tiki atayo eke tu akorire igo to konyore ke ne report yiga amangana lige tororo eke nenkeroro etiwe pone executive nani ali bari okora yo implement onye no kubutura bataye babu tu barushwe se payroll pasa spedigo mane mosara lakini go kirabone mosara ngoli bali because process tra correct era igo tutebe na ke kwenda mpaka no mwako mogima na bostiri bagonya kuragira as what I can tell you about the assembly we have a report is go to assembly to last night abantu na ba labor Mheshimiwa Pito Tacho whatever chairman ya budget no ale Mheshimiwa Onkoba no ale Mheshimiwa Lilian Obale abashimiwa barore bale 7 I'm part of the committee we will sit and expedite to get the report within 7 to 14 days eketwa get report yiga we'll bring it back to the house approving the report in the house onye ke kole buya with one sitting igoti ndo tinga mangane mwaka executive era kole buya ngeta the report egerto implement pending bills wiki yaeta ege konenki akore kana aiga Kisii County ngake sadiri county madakane tu abwate municipals ti municipal chinkoro chikita on council akara madeni leo speaker abogore tu akare tu ase county na ndichika shinde chikakorgo chakirenga kipa kabono according na control of budget report to bwate nga almost 1.88 billion a billion ya mo na milioni 800 na jinta manini goro abanabu edeni to bwate mune county uchesa bantu bali ba kolegasi kole machipara krosia machire bintu binde bono eketo nyara madeni yaiga e county ndio nsi responsible na tinga umugambi onde bwese oirwe utaita ko kolege nto no moyo yomo we kota ko banyanga amadeni yayo ndai na yekene usina yo bulimo umugaba na Simba akaligia aga set up in line with the law una lichikoligo tema a task force e bwata bantu professionals kuru as engineering council gari e bwate abantu abagaba county ba mangana audit nekregento bagati cham akarosie committee in line na lichikoligo tema e koligel yamangana yaiga abantu abakanda through documents for the last almost 2-3 months barigere binte biga ba achine report ya koteba nga out of 1.8 billion chibasa choka chiri cheni wakanwa echire 235 billion do you know what that means again teme tingelinga ekere report ya chebunge nande kene to nyanga na kene nande bilio kwana tu kan substation nande kene ete korubunge it in essence means ama den to begete mate budget yaito ekero koro si budget no mu ago nyomba igo kora chakera nga mpesa ire nganka gerete konyora mosharo ogo bantu bada madeni yaona bitu binde kwa ma yakoteba chibesa ngango tumeka nampa gwani utaja kutumeka chibesa kogoreke koro tekenyi igora kora akane deni yake koto kirikwa hotel last year kore bono na into account na potore budgeting is the same no budget bugo chibesa 1.8 billion no chire budget ya ito eketo chaka ko budget katanga nyuma chibesa toko ego 12 billion total ama deni to bugata ari 1.8 billion tuma chaka bana kokora magana ya magandra igo deni to bugata nene ya 1.8 billion ne tali oro tene mbeo nere gereta magandra tali ya mange because we kwa kaneri deni gete o mago chaka na ko ore bintebi ebinde na bali chikuri gata pa kungu kole control budget wa tenga tindi ko abesa kwa kana madeni yao there is a regulation kurunga PFM act ko tenga it's only up to a maximum of 20% you can borrow so lichikeli very strict account tari mna gali ko na bwetenga ndaisigo no ko saba chipesa chaino bobegete sto kurunga CRF account it is a process kware sen chujo kora chibese chiga nonyo boy bororo to ko iba pesa direct ura ibe through so many processes yes bona ko tugerda senza me ya pending bills na inubuna ba MCA wa usabara imwa payroll office boniga lakini kwenda kina none ko moju kwenda na attenders use county kwenda na attenders muri jugwanyo na inwa kongu buna bon bari contractors na bantu bande inubono mero buri kimwe abekire
imuch kwenye nenu akongo jasa matukari bosio inche bagaka ngokwana na gotete na noma ete na ngata abantu bang nabo na abantu bana bamate wode yana jiro mwana biashara patini mwana biashara ko sema para tindi korosi mache tindi korosi market share na ndi tintageti so asomwa msiye gasiane ekere go development based budgeting era itigwe to chaka kora abantu baite gasi egasiane e konto tarinje kunya gasi timbu ate konto ndete kwa gasi njenta ke tori oirwe gasi make sure kore palengia ama gosa manna to from behind and Simba is very deliberate about it mugaba no ito ngongo kiare at that end because mate integrity ne rato konya ama ne ko ba honest na kora bante gasi bira kurigere dikere ka jengo lino musara oro chenga kira nyaka nche chakubu ndeme para yo rogale ko anda musari na ndenge cheki teko nyarikana patio mo control de ko un tamanyeti tindi na acha kumanga ningo manya ko tebunga chio make sure para ya beiro mai go sign tingo sign para tabe tia ko tinta tikene kurwa sore kendo tene palengi enkia so at the end of the day to ise ko chenche tabia ito egere ntuna ba MC number 1 monto ko kora ka sibugo tabo monto go inche monto nta dia ko ka sibugo nyo ko liya tendo liye godi ngao because ye godi ke ndota gete abangina abanyore para abanyora machi mba konyora machi onye baga kanero ko me pale na no mate sheria is not allowed that's a conflict of interest you are not allowed why kodrega sando nyirigiriri ubona bo sento tata gete bana se county inche tinta gete ko mapahara buone tindi na acha because currently osiko na Masiki West na rimire chipara ngole manage basa cyane I would rather abanta bache bakolega shingia egere tintumia basa cyane ko me para iko ba sebe a lot of money chiko kore ntubia nango no mongo na yanga lakini ekera kore machi para chingia okuba ya makine binte bibinde e ba ko gara bana tuaso de kerogo ncha ko richi basa cyane na bikiro 1.2 million kore machi para ke ko account traja kore mana bantu bana batenga mapema mbia bono okusaba kwane asikero mwamsie o chakira nje number 1 ekere pale ntutorigia manga tori chibasa chiko ta 50 million chikora abantu bait exactly nera ko procurement tarintu it's not our role ko procurement ayegwe contractor egende site ayegenda ne gari yago teneno orro otenga motaro to akribia otebenga likarbatiri ndibe kribia because that way e pale cross to the standard data kira ko rosmne pikyo take iranyora no monto yo tena turakora byeganere jigigi bagge jena nire na ki bantu bande barbara kana njenga no mbebe seiga akora njene ndions nebe faida ujase omwanju murirelia na ko kickback because ko kickback ya saba ndabe kesanga tibuga igabali ga no minister no kwende kwa jiro umuntu ocho gosene nge pare ya lero chako bagaka Masiki West yo tena bantu barai bari ngurumaiga mbafere tikora ngane birenga byo que tingo manga que vai ngoko tinte ko bekera magoso patinta tota banche tota tokora inchebu anyo ko kwa contract obo Masiki West because nyoko ko cho ko collegas tinta tiri akiri ago to jito nganje ni bwate kalika kenya sana sina karaku aye collegas to the standard ekera mo cha correct ende ko beku ya Masiki West tenda ko manyite ngano willing ko kora egas to the maximum you don't have to give me and I don't need anything nta gerento nyole pale rosiri to the standard you're expected ekera tinya ko nyaro yoka ndo si pa mine kwa siku yana batete kuri musari pako oro gari gorari skuru tigera osigulimo ebe kwa moro mumuya ebe kwa makarabati na next year tajera mota korosi ndo si ngao biasana kron geti ton nsoma SMS ibirisato nelina ekero mugavana asoga ti robot rusi rwa boto gedwe abara imbarbe murunga ndi batarara no sembia umugavana agokora koranga nibirengere bia oroje inkibakwe murunganiria abako moju mugavana na yaya egente kanani chigo chikokera ba stamp ninje gogireria bara gavana okoboko buyeyo ngakiura kwa ndingane iyo David Speaker inche tingo nyara kwe murunganiria kogera nyasa na ma te contract te yuna nyakora kisikoti timanye tinatinta itiko kolera kisikoti contract te so inche timbu ati kwe murungani oyo kwe murungani maybe na akorte gasi akakolea mbeyo ya hata takanu patinche ke mwanya bantu ena sabete gasi yo koraba Masiki gasi kubariga lingi gasi ya korubuya chibari chabo chatume kirubuya na bro banyo share you weten koligi through word based budgeting nga aba Masiki West mbaba disadvantage na babete nga barabuo ba kanyore pare mu mwako mugima intagete nga banyanti pare shane miyake 5 ndato nyore chipara chose P40 chiremu Badero 5 years. Chiremu jibe ko moro. Because na baramu kwa bale ushuru ko tax o chagaiga. Inche timpu ati kurara meka konde once. Onya bantu balige tubobe inche tinanya go chagaiga nga kanehongo. Lakini abande nende ba. Abande ba complain. Na baka mate to ko baroma. Juma tija ko kwanda biaka so bimo. Biazana. Timpu ati biaka so bimo. Pending bills onya kene ya kolirune
task force etalenge bwate gwanchiri konde gwansi ya rentiru tokole tigasi anjira na tokole tiki tokole tigasi biasana morning mheshimiwa na Brighton honorable Jacob please tell us what brands you have in employing workers in Guje municipality and Kisii county akariko nimero birigie bekire kwena ki municipality ya Guja na Kisii county employing workers na akariko boliga dimaitika kyari ntaka kote abanga tutakora ni serikali ebwato bwasyo kuguse kero ngwara simba gasoma paka chibasa chire bengi 71 million kenega ekonoma nyente noje no mbolting gote basamba bengi anabone nero mugaba nakaito mutanga kenyengi makota ibaka bangi bakale mugono ngaya akaba to bwata 71 million abangi bagwe na chinyinga kire chinji gwaka na musara bwa bantu be county nechinge nechinge wono ntwe mo ogemba municipality and bakatangasa mangana ya board for example mate municipality ko baled ne municipal board pa mai kurwa tware kisakati biyego tura o manana bu town amene municipal manager o ina rek sakati bukyo asitis boni ga board kare atangaso board ya tangaso ngabantu apply aninga kita banda ba apply ntwe one tanaga nanga number 1 ti for fairness sake aba menyimbara ba meta ogembo ne chi ward njiro chitana no gembo ward ya Sengra Basote ward ya Bochi Tender ward ya Masige West ward ya Sameta Mokerero ward ya Bas Machoge Bas chi ward ya Chisano Chospi Kemobaga echikune to gembo there must each ward must be represented ororo temini tinga amanda wasipata kuli ko wasaba chi board member ko nga just bicha kuli wasayo but representation ko correct we kebo yako these are the people who build the town here and as such ekaba ko advertisement in chemuno mondo jako baka things negati litukolia ichuma editengo rapeni bit no chumengo Thursday Thursday na tiyo mugabana nyuma tutaraga nde process yokulika board tutageta MC abonse batano tuikaranse atoereze yakwa ntwe represent y'abantu what plan yabwata sokubeka abantu board members yabaye because they must represent everyone and he has accepted on Wednesday ntobata mukutano nere asenga ncho yo make sure nga interview akolero igo wekatura n'abantu bayita banyaritigasi yaroro but you have to be qualified no tokura n'abantu banyaritigasi igo konyoregasi qualified number 2 weka municipality abantu bonse chigwadi chose I mean chikwani chose the entire Kisii county yako municipality abantu bonse lakini rende there must be fairness bali baroro bamenye toba kole biashara ororo by we priority and that's what we are saying but still the priority does not mean umuntu bwate there will be competition turi kwa yoga singa kwa Masige West utabata masakara weka every competition it has to be competitive it has to follow the law we ko apply we ko call interview nanti baka katinka iyo iko ndako tinga advertisement ya soccer o apply kego ikamangana interviews you must do an interview we koete hongo teyo onye woka brand ko hongo socho nchetonga na nditi ngo kuli kamera moro iko kuli kune service board ne ritunga ntoe gwe nafasi mra Masige West kusumna moto mati aga basi na keraje bochi tendere bakole kurende based on iyo akinini your accreditation Jacinta Mombasa the no ale me atubuga titia sinjira bronkabsa Karen kwamba kana no ale me out account in wasiri mkum Mr Brighton good morning igomba bwati ko doa katali ngwanelio mheshimiwa Claudia Nyakenzi out there good morning tuned in kama kawaida amoga matembeje gesora pen out there madukani jijini Kisii watching live mbabu ati no mheshimiwa Edwin Umwenga kuruka Jiado president watching live Laban Onami morning from Minnesota umbali banda tukutubwatu kutira sense meli yemi tandao naro SMS gaiga kerona ngorasio meli yake bwakire bya Brighton oyo Cynthia Nyaboke mboriri mheshimiwa gaki ntobe tutwara ko semeli bina ochesa matukare bosi county ya Kisii nekore mirimo kero bawo ikabate na ibindombire bibate baneti kira lituko ya Cynthia I'm happy nga Muswati was a lady na abwati ya magandra ito na tatenga Kisii tegandra mate ine plus story because kale abaswati ba kaberere bari na acha na mana siasa usipugandra Cynthia tatagote tingo manyeti of course but I want to tell you there's a lot of hope Kisii ngo chenchere it's not easy but planning onye kutata ko succeed the planning bit nere kwenga kinyingi kwa ngo implement
it takes time ku plan umuntu akumenyoka ama mnyoka bacha bakora 100 meters umuntu ga train for 20 years ocho mnyoka 100 meters in less than even 3 minutes umay ko win gold if we had come to the county tuchake tuko kora kene gios to konyara to kwate procedure na utonja ko kora to bako kia singa kienke lakini nto kora basa matukamange the planning has taken 6 months plus but you are going to get concrete development to asir loophole cho boibi bono boibi kisi go chukokora aini moko gen so you can be rest assured nga amma gen rongo chakale and we have a plan yogo chinjibwe kwa bantu bagusi Tumusifu Yesu Kristo mokot Joseph na Mariam no abale me yumoro me no Joseph karole me yumoro ya simambe ya aboniga hidio nyoni agothana bwa Kirebiandis TV Brighton no mheshimiwa Jacob Mombore libarabuo buna ebunge ye county ya Kisii na kibara juwe tanga kurwasi segi buna jitwa karolire amatuka maega umugabana umukoro na muteterieta bakarwanire n'abantu bebunge ekerera magenda kenena maega nabakuboli bwe Lydia na batebiga number 1 abantu mwacho leta nabaya that's what I can tell you na bange na ngoiro na batanga tanga barabanta ange bons abantu baita barabanta baya bakwate birengere bagukwana umate ndanga abantu batagukwana yakamata tutumia chinguru umate muntu tabwati yo bonke tatumia chinguru gekwa tero ni gento kera baire putuyu chinguru cyo bwate ekero bwate okolengere kurokuya ne birengere birebya na gosoma korororo igo kolengere mukurwana kemangana we disagree but you don't have to fight mna na gote birinto bwate agenda yogo change chiwodi jete chonse p 45 wetra what best budgeting eketo chokore budget mwako na bera nyarekana and I'm telling you mugabana gente king na bakera benkebe kiasari kwa chibasa ko kire bosonga chigende mashinani kusina baratake chibe chibe 30 ko chibe 20 but ntogo chikomoita bibo eto ko mwaresera why we are in that direction ngokora magendro masige west ne rokora yakwa na promise na jitegari mosari aka promise ya bante bintu so ekato kweresana tunturi kuchukurwa na segie chitie kwerende but we will be united asing tio konyo mondo you must accepting a kolengeli nje tu alengere iri gosukie chiwodi chetu chose 45 wechi motu as opposed na konyo baka kolire mwa gachire konyora samari developed boko ndasa konyo ngakeni nge yororo ngabona to bwate tonyora 550 million chikonya abantu equally across ekene ngina mtio konya abantu ekene kerangeli yekia na bera nyakana ngagisaka tio bari gelinga bintu keto batenga teko nyarekana ndoko mwaka biboko but I can tell you baraje njirende nakibara change you see what happens kire ndekisa katibeko kwara you bring it to the assembly ba korenta assembly no to we into final ebunga nare gweti bono kere mwana a supplementary budget estimate jikuru sibale no ne budget okorosi estimate jikuru sibale akere chia jire stol into to make last recommendations to manya kuru to nyeti the document we pass inga mwana lichi koliebu kuliria mwasi ya bakorti ya kaira wasanga yati kuliria inga mwana united we are united for the cause of the people esto go disagiri na korama na okorento bin but in terms of okora bantu baito aba MC 145 bari elected na basbat bari basbat yotu na bari with disability e ba go to supporting akite tuira magando setu ka kimo basbat you nominated na renguro lewo a word everybody is supporting akis ekwene tu akora nga yetaya etaya etelima yes biasano mwanju muri onu wethi na twendete gukwanda iguru yo bokorira ase county ya Kisii ne kadona deputy speaker Jacob Bakaka wa iguru mwe musibi ward ya Masi West and toto erana ke bokorira county ya Kisii na nimero beri kiba begire eri kwerekera mashinani ngokere rwadende ta aterima o ikamashina nero yo kome de mashinani goje county headquarters mete abantu ko bosonga ari bakuri eli bakorana bosongo ne sasiri lakini mashinani bintu mbire bitakere korire ligoro bono nataka turaenda Masige West team kabisa narora orate antu baona ki ngaki meruberikyo babekerete iberese takarajiba se bakanyete supplementary budget nero ne karo bakanyete bone budget imu abekire ya 50 million kire ward abantu bamento Masige West bangete chikura paka bakumeti na nje kumeti bagaka chikura na inge na jite kuboka saa 9 ya maambiri ne kuboka ngwa Kenya sanga mbia mono litukulia ndo nje nchoro sting choro nkai kuchipigi pari yo tanga mapema mbuya abange na basibete kabise bitamba mapema mbuya mbai gotoro chai asingi nje wakero mwana wechikura injengo bate butanga tingro sakwa tembia mono ekana bate tanga mapema mbuya na bwate meaning yo bate begento kelia ena minitinga ntokole bintu byeito no nyamna bona binyorire no bona binyorire
kere sublocation ila Masige West ichire sana na ale mire para sublocation te yori la baritra imoke wuro ase wodi yana chibesa chiane na ale mire chipara chita bense ya 10 ase wodi yaito geko na nyote kana chita nyoro mamsio lengerende ekipachiti ya lengoro ya bwate pale e para antara le manere iyo ego mbona ne county lakini tate kwa tenga chipachi just mwa rachale mu baga ko yumwa cha to lemete county tenga tebesa county omosaro le mwandigete ona kanetu ngabali mere pare ko na batebeti manta bantu bane baga ichane kurukala sana bate bato cheto choro monto ato achi basiri yako likichukura ngakoira e bago chibataka mbayo chibato ira nera bato tena na santi mbali go chabakora kende bono nkabatebiga na nalire gukora na inwe gasi na rasomiri abana batari abake ntarira kura ntaraburo no kubole na akira matanga kubabwate tekera mubwate birero ntarira chikura nyasanya gako ndra go sim na senete go snanda gwetani igo nande mwasiri mwangaire gasi igo nda kole times 2 ikagera ase wodi yaito ya Masige West tukagora chi tent wetre foundation ene kurukunga mapemba mbuya bagaka foundation chi tent ye chiga uisuko ga namna ngora ndole Masige ko korre tent ye green na red mundu rwezi uri Masige tent ite go kubura matanga ndonsi enyangi chionsi pi pake kanisa any church event yeroro chi tent chikutumwa na checho chiri wetre foundation yane chiko tokoni mate tent ne rutatu pona bantu betu Masige romba matenga ekabacha cross 6% nyangi tukabwate tent ne birogo batanga ituma mugambira akorde na maitanga kitokore kitumne nkamanya gocha nipate program yako kwa abana chibasari na nyirwete last year motinyo saba kana gandate campaign nande asumune kego gocha sabantu baito na reach form chiachire patie karokana ngangise nataka gochirwa before now karokana ngego chikogenda against amangana yekeko continent pate basari kwa abana ba secondary ngaba requested nga onyege kunyarekana teto chirwe ramo njengo abana ba college kwegweto mugabana batanga chibasari che county chikuru secondary so for purpose yo commercial create family anyolere basari tokaigwana nga tikatutige echichigocha totebe family nebwato mwana ole university nebwato mwana ole secondary yakora secondary tokuri 3 million njengo 1.2 million kula sumo ukone wetere foundation yana bono tokanyanga family bera tora mwana ole secondary no yole university nechiba tokuri chibika ine chinkuru na chika onti ekuru aso monto ne butatu bono we were discussing tokanyanga na bera nyaka monto ochire kre family nyole basari kubwa family yamako nyaka karu gatatu for this to happen ekere if chief basari form chia chire chie county chitokuru chakira we are hoping anchi ready week was next week toko chirwa enyale kana matando chiko chief basari chire anga 600 kwarole 600 to 800 bacho kwa basari ekere mu apply na inchi bali ba apply teliane ebenga umuntu lyo nyole liane yako chibase chibika ine ne butatu echo and tanyole yende egere more families benefit through in terms of family ponzo tebe nganche bagaka mbwato mwana university nga tore secondary onye nanyo yako intakete family nyole butatu at least nyole butatu so kera nyole ya bagaka foundation ni butatu no family yende ya bwato mwana secondary koreki nyole butatu kere family nyole butatu mwaje sukiri ya sukiri a support na ngocha kubaboniga e bali bako chana ndi pit the same people you go benefit the same families chiko chana konya chiba sana bataka chipata bwati so nimpwate basari program ego konya abana bali college ne university ya 1.2 million konya abana 400 kero mwaka that's 3 million to 3,000 times that ne count ne bwata 3 million chicha goja so we'll give the basari the same day bali ba college bayewe na best ko bayewe bona sese moye chiparan kwate ana kwararo siri ne chibes chiao chiwa singo choro kwere ni gosibone igwa kwanya ta Masige West metana bara ko koirane because ano jogo rusia zike tene na dijia je kontina abantu bari bakopeka mheshimiwa bako tena bono ngoirane baroko boko bono tianda ko tebi egere mbako njoma etero mu Kristo tigampate yake na Kenya saa omwa musio musara kulia onye tabua tibintu bia ya kora bingao emura moite bosa tali tibasa kuri nchiri na fara bana na matango kama matanga tano muti na matango binyoro bia itongo ikare baka 30 40 rinde go karro so ntate ko mate yake na ko lwa seti nya saa na ndo chokurugo omwa musio tibasa gwakano kiserikali no musara waye toli enough ara gokora kende outside kubwatia magandra ino pati abanga baito bajete bunge tu akakore biashara kwenye before
nagachire nabasera nagachire nakana bana school fees chibasa chiri nchisire tieka nabe to mwamsi nyasana bagenda gusuna sente kurwelio kana ngori chikura so the same way nakabakonyire nero ngente ko bakonya tinta ke tumuta chikongera nantinya kwira yakani ngakuru musara uli gwenzi nchigo isara kerubo ni Jacinta ambassador no ande me yomoroberi mbiyama na sumu ishimiwa ke muntu bontiri nera de ano ale me yomoroberi nara nero ko boli ina retonarebo baga right on how they are planning to improve vocational trainings and to recruit vocational training instructors perfect as ekwende annual development plan yetu ko inform on budget vocational training centers for example nyon to kwande okay igente to the development word based budgeting eminiting 50 million each kurwewa tari pesa cash that to understand ni to jugo to mwamsi echi gotenga ayerosi budget ya uno mwamsi Masige West up to the maximum of 50 million in other words muna bono nimbwate gyosel polytechnic eranda the county na bongo ganda to kwana na barabu bante ya mahitaji yabo ekrasi ngiro babata leta nyakoera babe kiro 2 million bono nimpuata powers choko beka 2 million bakole polytechnic onye ni equipment cho training batabugati I have powers choko beka chibasa bakole training so tini choko 50 million ndetra Masige dikonkoegwa opportunity yogo budget even to be buona mas ewodi yane up to 50 million this one oso kwa na mwamsio go soga na office yaye omotebi enai akere chipot chito chichi skuru muna bona kwa gachane klasi sase kwa gachane klasi mosora is because na chita mosora bagante ngaki klasi ngira kia gachi gatero njeta na koera office Masige West de wati ekena chite maringa tebi ngate banga bana kora number one Masige West ira twala office netio origin chibwate I am want to tell them part of the tenant chigo soka no kwa gachi ward office you go in the next 2 months or 3 office ngo bero Masige West ye ya itu ya gachi ne county okoganda kwa maramisha onye ko part of the body school mo bwate ndi butata kokora pass them to the office yo mwamsi kero mwamsi na bwata office a ward level na bwata office iga kisi town bunga if you it's not possible to okay gali a ward level it's not possible but imba representative mate kre ward ne bwate ward admin ere permanent and pension ready kiroro ne bwate clerk na ne bwate aba colleagues ba kororo if you go to a ward office mune skuru morike proposal ya ino it will come to us that's what we use to postpone plan yiga so vocational training colleges within our wards they will be given money based on their requirement we will agree panyole besa panyole equipment batata ko rasa manga support training amana activity training abalimu dinaro as a budget mbache balikwe paka abandi ma ICD ko babeka to into permanent and pension terms those things are good plans that we have but they have to go into the budget first we ke budget ira eta ma ko nyachiba chiko baka Brian Joya na thana ngwanire mweshimiwa ga kimoboli igoro ya maje ayara senseme ya Masige West akiaroberetie ekiagara abandu bataketo konyora maje ase obongi Masige West ngebwate water scheme area sakuru kumatega ga musora water scheme ya baire problem yana but as what best kwende yiga budgeting karera ite nimbagate chibasa chiabo as reticulation amaje naro eshira tobwate amacha yiga kwa na gravity bono mate science ya tabanga gravity minute amacha ko tirimbo kase tirimbo kerochi bona yolega asa macha cha kirete sige tiro kere tirimbo ke to kunyanywa because ya ko tirimbo ka akunya comment pressure na kunya ko tirimbo ke tirimbo ko so kunya mandoria sa macha le source they are not taking the water bando kunywa maji bali ba ko chiongembo mate what we need to do to create no moment of water na to beke solar ya ko basini wakane stima to beke solar macha ya pambe wenda uro garigoro agara bantabanya nyora ntobugata mache agionsere also professor Machoge amachari the county spent 1.5 million ekarimege sima ekaruaro egakora reticulation ekabeke kuna kinta macha tebando baranyanywa we are putting money to ensure amachari bono agenda pakali yabo mate asabwa bantu ndobwate kyo bag water project akusaba Masige East na West tutageta amachari naro amente richibe soro through USAID egeraro sigwe ishira babwate estima etatuli wabeke chisola amachari bona bantu banyanyu the water is there the piping has been done the water kiosks is there but tari gokora gas because there was some need tura konya bantu bamasige East as associate to maiko nyanyu Masige West ne yo muiso ngo introduce inde water scheme yamo egotoka asakoro kunyakera kemo
nyakira kemo torosi water scheme eka mbapata sabara nyakurusia mache akuntali uni mutanya mbunwa gali tutapua mache ali yako nyabantu banyacheka baka nyabisi mate and lastly abantu bagiya saige barege talegoro will send a choro chiste banta bako bapima mache amache kago toka giya saiga na baruntu barune boho turaba bekere egere tunu kurura mache arwaro atini bako cha musali mate so we have a good plan for water but all this things can only be done akatura and what best paja nene ko konyoromo gaba na Ukisi county Motevi, the way to go. And Chiraba Musie bakore budgeting based on the ward needs. Ebyo sana Kimuma hoinanya so much asinto mbasa korwa no alime Joshua K Oichoe adena mapema mbuya mheshimiwa kudos hena adena kudos na haraute ana Shanti Thomas abolina ga kimheshimiwa korwa serikali yetire twagathia bibutu to 3 weeks entonyore chinyagitari chingia cancer center factory yemesi ebinte binge lakini ya serikali ya ruobisi tutabiroji na kibono tora atware obwegenwa asimole buna nainu mobikirani Tagete kwanza Shanti Thomas omonto tagete soto olegaiga understanding government processes ichiri chintambe ebinto mbiro ngwa ya korete bikolonji ubono Noro chemuna amu party to go to tatu January. Again to get into our city. It was done for the last 10 years. Because there's a process. The process in a cancer center. The money it's in Kurusko. Abantu matekali moko na mwa strike deal, but there's a process. Ngwe to mugabu no tabanga no mo CS to education. Na tabange president go cherega kisi 24. Ekaragocha he has even promised go to gorale airport gakisi yakatu at airport but it will not happen today but we will follow it to make sure yakorekane mbiro bira korekane bwango muna chibase tu akole birito nyara ko muna chibase byango bwango to mechipara bikorekane bwango but ya mara muna bano ye factory umate you are depending on omoisani ogocha gocha nchi bashya ko sanguru America ate ko ate factory there is processes chikubwa tuchichi ntambe ko le company ko kole interviews bit abantu wedo ko patient but we are promised one thing biribire within our powers Kiritura nyako weka mune tubegete basa libono. Muna tete weka mane chipara. Muna tete weka mana ya maji. Amangana yo kulika balimu on permanent and pension. Kiritura akole. I always tell my aba musiba mente karen kana temo tugal. And they can tell you kana bacha kwara babole. Kirikire within the powers nda akole mata karo mutuali kana tega libunge. Ayonga mune high court judge. Powers njiro chukwewa gitu tai gotware kero resiko gai imali bono kole mali powers njiro bwate no mwe musiye kerale mali karate bungi kero kirikiaye powers yabwate mali chire chinene kiriya gukwane ke ko record ni watu ikora na hansa big kiriya kwana is low bono ngote inda babunga bamento ekerenda ekonyora libaga ndolege ntekenge komra bona batinga ekerege ndike cheko chonye bunge to gogieti kendi gyo siri chikuliko kana ne ward igongo make sure abo mo speaker retanyo ninji ngarande motugari igongo gieti nanenge goiti basi bataweche because neli chiko morning ndizi omweshimiwa namanyete igoro y'abantu ba ICD barigetwe bakorire omwako mugima batana gwakanwa no yenesiringi onero ko boli boigo timai agento namanyete tubwatana 900 teachers ba ECD barigetwe lakini bado on contract actually chiko aranga to somo tinyokane parabuo our plan is that they must go into a permanent and pensionable terms which are great budget go omo chairman ni Ombasa this is a good thing I will ask tomorrow katura gada bunge for a report if she can get back to me na kumo tumene namba yane anto mere WhatsApp lilo bali employment nya kana ligetu na tanya wakar mushahara egere we can give her nimbo connect no chairman to education egere to bunge galia to nyora bali boss people in that category egere bakonyu mate to mate binto bine kitinge maite kala so but once I say go to mere information yae omo to mere namba yana gagu you can get back to me and to mere kwende on WhatsApp we can call her chise bakabunge aire sanga kia ligetu onya keno ligetu na tanya wakar mushahara into ga setu na bunge no ko bwata maisha wakar mushahara bia sana roje bantu ko to mara na ko request ida kaisa the producer, super producer, do we have opposition in Kisii County? Number 2, why RMC's former governor, they seem not to oppose him? 3, Wagaka, you are my really future governor. Please, Kambo Barajo, Chaju, it's like we have. Do we have opposition in Kisii County? Number 2, why RMC's former governor, they seem not to oppose him? Number 1,
opposition in Kisii County is so hot. Nero. Ekorau noyo minto asibali nabako bali ba UDA. Mnabaro minto Bose Mairura. Kora mnaka kupinga kerenga kiwako kaji press conference baba taba ile mukaba na 14 days. They are doing their work. Number leader of minority naro kurumbachi kurmarani. He is the leader of the minority side. Moiso ne babe kari gintene gari bunge bakaba mulero bagoka. Paka ngabatenga aki kofi mwabe kere gora aki kayenge birasi yake. Igoto bata opposition kokenda na gavana gosna matanga gosekoronyo na bantu ngorochi pending bills is because tota como support abe epoko kolegas. But I have told you I suggested in Tokroka what best budgeting to age pick up to SP munaba MCA na gote pa como majority leader okurukumuracha otake kwa basi ya serikali is for this thing na gote ebiri there is war onye mugaba nataka implement genteki njengo kwa na njako baga ko Masige West oromo basi so mugaba nakorwa ole serikali ochore deputy speaker igonto bwate eto como support but not in everything ekera se ko gana maminje ko korra bantu baite gasi ubi again for example ndo kwanja bote bantu batabwa magoso na bo mugetutu timbo dies kuru gabo getutu bana bo bantu ba korra gasi oro so tingo takabute monto otabwa magoso but yeso monta korta magoso tabwa tiru belio kulikwa akoli mosara pandia tari gocha gasi na abe kasi nyane atanda nyumbani na then away the report of ghost workers ya nyori tokonya kugura ritu kona ghost workers robot yoro ko rando kayo ngairore report ya ekorokunga HRM report on human resource audit ya Kisii County umugaba no Kisii County ngotaka rali bitebi gara ngotigire rali tibi umugaba na tu akwere 14 days ole ente report ibunge agatonya korre gasi buya kabisa mojokoro mayuya nindoje message yao buya sana na nyerodire Chom Nyakesha other account me in Josephat K.O. Gio Mheshimiwa Nyachenge at large we need borehole drilling to sustain water in this area. Yes, Nyachenge is good. We have a plan for that. What the plan? Bono beke ragaba na ngao jase ni motevi eri tinte de mulibuade. Moko ragaba na matanga dos, moko morandos motenga word based budgeting. Ekini kesongo na basobirie kenyi. Kina kitoko mote. Because word based minute abantu bari banyenga bata mutete boholi nkonyere bana yamambi. As long as mbati chibesa chia machi chigo chororo. Tebi gaba na simoko monyora. Mobere na ba MCA baino. Ero na konyeka. Abantu ko chibare beba sana. Umugaba na tenete accounting kima. Kimanya bantu takoma yento kali Masige West. Nonyo chite kuli chikororo. Incheni manyetege ntoke ganda tabona mambi. Ni mata bantu bare ngabasi kama iso wana mambi. Bare ngabai boiru. Ni mbwate report yakari bwata bantu bana bakonge report. Bwatira no msiogo. Tiao jako ni moswe mapema. Tebio mugaba no itone kisakati simokora chi minister. Omugaba nege ntokero kia cheke ku word based budgeting. Ege so ngine kitota teke kolega. Ege ronyo ri chibesa bono boli msia maswali. You see inye na bwati chibesa ne chinabe teke 10 million chokoro sia mache Masige West. Ebine bisimoli most bina. According to executive proposal babu ate scenario chanyo development plan ngabale me egesime kame sub county kero mwaka 1934 maybe sima bibere buwa noka tari sub county egwodi ya kero mwaka so you see this ko Nigeria what budgeting igonda maybe sima paka mo te inde bone biro mo kunyo maji nyomba kero mo ta ko maji buwa but Nigeria ba to te binga to ga centralized budgeting it means the governor is only willing tari we governor na kitata be sakati wengima they are proposing but make sima kamo bobasi ngima ekamo mwako mo ndikageze kama Masige West kero mo to doge kasa ito to buate sie to kole budgeting ere best na mahitaji ye wodi yao Mheshimiwa ndo kore binge chinsa jeto jere ke da ke moto kore jeto amenti de ke sana nata kuro basembo bomwe na nije ngorange to kore merobiri kyane menge ndo je didipu kabisa to kwande binge ndo nije ngorange na de bwango iga ojo to kore jeto bigije kabisa bintu ne binge tura kwanire no jojo na de bwango iga karo jo nyori baga lakini ende kora mu nchumuriria abasembo bomwe ro siringalia uri omwe to kore morobirio asemambia boniga basi bono tata ko wakirambia mano sana asogo tegero morbilio bono mambi bantu amenton district gasmoka nengiere mento Brighton nkonya turi na fast yokora sabantu baito kirke genrete mate kera bantu bara somos unte mbali kumanya ngaitu arure ngaitu goji pateka konya na fast mne yegan kwara sa tura bantu baito bamanyanga no nyamuroche mepi buo ko kendengera korwa kwanya gento kero genrete ntato ko boli aso wate ko ngabali bonsi bali kachi message goja gago onto merechi namba chiavo egere
kirinda nyale mbaire semono into details no bale bate bakunya chenge na rokwa na kurubu baracho na bako connect no MCO ye egere asobo ko ngobole mna baracho gagu mwamushenya ko bako batatua igonda ko sabeka tu akurumu kutano yoiga onde bwesi ulike message on connect nere egere nyako banko mwakresimi to kwanere munu wante nya chengera manya yata tetobe kama chaya akitura konyane mwa report ngai to ikeire no yo kwana kurubu baracho nere go sekuru ko ye wodiane na bako connect no MCO ye gara bakolegas but poto morain abantu bamento to support the governor yaito for the last 6 to 7 months asinga njogo fomu serikali mugabana fomu ya serikali okore audit kuikira bono mugabana ito simbarati na amanyetenga kie county ya korokana it is time bono chaka kora magendero nebi tu amotebiri na ende tu amusabira so wanja kwaye anchiraba MCA barosie budget yo mwaka 2023-2024 based na magani y'abantu baitu be ward mbu yato blame gumuna nje mundu shinde tinga kora gasi onye kingeri kibese chicho kora gasi lakini I can tell you etro transformation mararole obwonjere mararo chi ward jita ketora kole budgeting best ne ward ekena boli gusie to ke change abantu bari paka nyandaro batakulinga ki county ete korani buya kabisa igobono mwanju muri ni wetu mheshimiwa tena bali mwatu meje SMS yino ngo mwandi namba bali bato magwetera sensemo ya online namba jenu tinjiro ya kina moji tumagwetera sinamba ya 0792192834 indi jinyore mufo wadiria semambe yabona yo chito migwetera abo asinambe yera siskini yegorab ende mojie arore naki akurigiriria Lilian Nyakash out there na such a brilliant guy horror leaders in our county we are praying for God's wisdom upon you we hope for the best mbiamano Lilian na watu sikira semambe yabona ngo bakera mbiamano karo mwachora kuri Ndis TV nero wasumusie ko twala ngina deputy speaker we county ya Kisii amo na ndipo igoro mwe msiwe ward ya Masige West Jacob Bagaga raro mbona ngaki mobodi nanga kya wiko balance igoro yobo deputy speaker na mangana Masige West konde sali biro biare na jato debo cha samat karbosyo ngwete silimbi ya buri kwa sense media Joshua utane twala ngenere kwa kirambia mono bunabotambe riane Brighton Makoli.